Кенники сыларга республика үрдінен коммунальны қағайыстыва салатыгар убаға соттуктан чоққа көхүлет ететемірді. Білігін үрді қачыстывалақ чоқ үксін томполуғын жабарқы қая разырегер қостонар. Ирақсытар районлар навигация кылғыттан сөпте қоттуғынан кыян қатчымматтар. Отто Нюрба районугар бұбалығынені бұхарар саңа неман олықтулар. Сехиле Роман Савинов. Кыржыгада жабарга хайчогун Нюрбага тердерге элбек күчөмөгайдар баллар. Оттон районга бәйтигер костонар. Кире борончого буккастыр элбек болан итини берите мөлтөк. Маныха район жахалтары 5 сылыгы үлелеген бу киреп чогун калорийнахан улатыннар демонстрационный установка таңыллан үлеге кидде. Мен улаханның мактаныкмын барабын бу биге улусур кубалдыгар мен үрүлән барасмы булыр махалышка. Онда булыр гөрөшкә. Кендер идеялары, оны каламар бик кыл тукарын итне өйәмөт бик күчкүләтеп, онда бу мен улус үрүләндән результат түмүгө хегделине. Бу саңа демонстрационный установка көтөр фабрикатын котельныйгар таңылынна. Тогы детер бу установка аңардас жогары байыппат кытанак бутавоят коттары махы бел курса сагыну матан гахы итини бел детер электроэнергияны берер кыктак. Иннеки предварительно бе лабораторный анализ тарин бартны тантарабы ол быһыддан бу тупсарылып кирап чага итини берер суга жабыркы тас чогуттан уратадагок даже үддүк демби протокольный испытание жотуга баллар протоколлар баллар айта бастадан туран бас чогунан чок курдук туттан баран бит инникитин сайын накпытна эдде качылан накпытна бу чоктан беги технический гулрөттен оңорокпут то есть бу резина технический изделиялар оңорор пластмассаны оңорор производство бартага технический гулрөт надо болар onu çok tahanan bir havu yomutlar naramutası технический урокатия экспертка таратахар инник булан акпытыллак бут. Бу проект заказчигынан Саха Республикатын инновационной политика уанны наукага государственный комитеты болла. Комитет представителя саңа установканы иле карагынан көрөн инникетинде эби үлелихиякка сөптөк проект боларын тугунан дехитиндерде. Тон заказчик быгытнан бий впечатление вот лаучугай. Тоди такка турор бут селлер бартичислер дехнатыбыт. Бүгүн көрдөбүт бут гастромайер халлан көкүстө хотуну майер. Чох обработанный чох таксыр. Надо лах рабочий режим тигисте деханыбын. Температурный режима 500 бихандан хагалныктаган чугыр температура тиделер. Бу оборудованияны барытын Москва коратын Мистраль хатчыктан мутепетнестехтерелте генеральный директора бейте калентаңна. Манатаханан бу оборудованияга билерге жону беретте. Это демонстрационная установка, не первая. Это первая установка заработала у нас в городе Бежецк, Тверской области. Перспективность очень высока, потому что мы используем бурые угли, которые низкокалорийные. Ваши бурые угли, они превращаются в высококалорийный газ. Билигин бу демонстрационный установка этенге үлели турар. Инникетин проект бәйтин үчөйдік көрдірдіғіне кене оннуар улахан кымталақ туспа собот тутар сыл сорук турар. Роман Савинов, Афанасий Васильев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеті, Нюрба.